Kubo łatwo minął Dardera. Kubo prostopadle, będzie znakomita szansa! Trzecia! Ferninho powinien strzelić gola. To powinno być 1-0. Czyli nie do 3 razy sztuka dla Ferninho. Świetna okazja, aż się prosiło. Дістається таки до м'яча партнер Камінлі. Такий Фуса Кубо і удар, який відведе до Муріки на ближню стійку, під ближню стійку, перепрошую. Caută un culoar, Kubo își deschide un pic unghiul. Kubo pasează, Kubo! Costa, ce ratare incredibilă! S-a trezit cu balonul în față, fundașul stânga, în pragul unei crize de nervi, Luis Garcia. Kubo, pasă în careu, Dani Rodriguez, șut deviat, este corner, i-a venit mingea pe stângul, de aceea a ezitat să începe. Pe tabelă e tot 0 și rămâne în continuare 0 în dreptul gazdelor. Muriqi. Навісна подача, удари прямісінького голкіпера. Амад Зіає пробиває. Дуже небезпечна подача до штрафного майданчика. Якихось мовних перешкод не відчуватиме. Кубо, ось вона подача. І який момент у Мальорки, аби забити під завершення першого тайму. Жорді Мбула. Din nou Kubo. Centrarea lui Kubo la bara a doua. Mingea îl depășește pe Muriqi. Prins un pic pe kontrpie. Futbolist Girdi ama Kubo ile oynadı. Sanchez Kubo yaxşı keçdi. Əla verdi ötürməsində Muriç yubatdı. Olivan ötürməsi cərimə meydançasına. Başda zərbə alınmır Kubo'da. Giovanni Gonzalez topu qəbul edir. Baxır qapı qarşısına. Подача від Кубо. Саме на цього гравця, так само на Мурікі йшов м'яч. І удар непоганий був Ледесма. Creo que es importante tener esta convivencia junto a los mayores, a los que veías de pequeño jugar y siempre te veías estando ahí, ¿no? La verdad muy contento, seguro que todos mis compañeros están igual y un orgullo, ¿no?